नियमी पासपी लासा बनी जामी पूर्ण काजी तामराकर जुन्छु याटगो नापा सोचमा विदेशी पलाटे मुजुको डे नांगो सफ्टी चंगो लासा सम्बन्धित चोसु बनिको चोले ठय सफ्टी चंगो खुफुको चोसु बन्टेना ठो खुफुको चोसु ये शीर्षक दु चीन भारत धर्म प्रचार नेपाल नपु तो चोसी चीन व भारत बौद्ध धर्म प्रचार या नेपाल लपु जाउनी मागो व बुद्ध या महापरिनिर्वाण लिपा बुद्ध धर्म आफ्नो कच्चा भोट लावो ना ठिठी यान दयावो अले जुजु अंश बर्म सी जुंका भारत वना बुद्ध धर्म अध्ययन याता वेन सांग नाम बौद्ध पिछो नेपालले वो वेक्ल ठनचना चुङ्नु अनुभव कथा उले ठनिया बयानी ना चया टगदु ठय कथा वेक्ल उले ठनिया वातावरण वाउसी चंगो टटा जिसीमा स्वामा व नाना प्रकार पि जंग पोसु दुगुना प ठन आफ्नो बाहा बई दुगो अन निडोटी पिचुपि दुगुना चया टगदु आ नेना दिसन ठय सफ्टी चंगो चीन भारत धर्म प्रचार नेपाल लपुनांगो चुसु ठस्न्याई चीन भारत धर्म प्रचार नेपाल लम्पु भगवान बुद्धले डक्ले नापा ठेरबार बुद्ध धर्मका आफ्नो मान्यता व प्रभुट डुगुला अवश्य ख ठुकी दस्य रुपे ठनिया बैले चोपे थापा जुपे खटामा किन्तु बुद्ध महापरिनिर्वाण निपा बुद्ध धर्म आफ्नो कच्च बदला वला गठकी ठेरबाद महायान वज्रयान लामायान प्रत्येकयान चक्रयान कालचक्रयान श्रावकयान तन्त्रयान मन्त्रयान इत्यादि ईसा मसीह निगुको शताब्दी पाखि कोने राव भारतमा धाउल कोने अर्थात् भारतमा वया महायानीमा प्रवर्तक नागार्जुन धाम सिद्ध छम बालाजी चुचे चुसो चुङ्गो आफ्ना बुद्ध मूर्ति व चैती दुगो झामचोय पाक्वे ध्यान यात बिजत थुम सिद्ध महायान आफ्नो धर्म ठ्यास फुट चोया प्रचार ना बिजत उकि नेपाल पे आफ्नो भुवा पिन छ थनु भुवा धापि थप्नु चाहिँ ठ्या सुरक्षित याइ पिन त भुवा याटौल उकि नेपाल पे आफ्नो भुवा पिन छ ठुकी त येका नालाका उले ठेरबारी त कोहंका हिनयान तका छकिर महटकी या महट गाक मुजुया बुलिया वनसा मेख्र महायान अटिक प्रबल व सशक्त जुया नेपालले व्यापक रूपमा न्यावन अनले स्वयं पुराण कथा ठय मायाने अटिक धुरन्धर बुडाम रापति चाहिँ थन विद्वानमा राव ख छम विद्वानमा मायाने सिद्ध बोधिसत्व महामनुष्य छम शिष्य पिसु गुणाकर शान्तिकराचार्य न ताई जुजो प्रचण्ड देवी पाले स्वयं छौ बिहार पुलिस नाडल ठय बिहार लिपा मायाने क्वाठा अर्थात् किल्ला कथा शान्तिपुर मा बिहार नाम अटिक प्रख्यात जुया हुन अले हाना ठुम्या पिसु जात कथा छम ल्यापु मासत्व ल्यापु राउन राजकुमार थाजुल छम राजकुमार महासत्व तम मत विकार ने मखना ध्यानना चमसम मारु हो वे मत तेता ठौ मै लाठेना नका रछयागो नम्बुडा छ बौद्ध चैत्य स्थापना यात ठन नम्बुडा रापटे नमरा ढाउल नम्रेटा चिस नम बुद्ध न ढाउ याना चौदो आ ठकेटा वेकला चाहिँ नम्बुडा का ढाउ याना टौल टुब्ले न्याटो नम्बुडा देग नेपालले बौद्ध तीर्थ नाम आटक नाज्या चुङतने टुक्न पौराणिक हो जाटके कुन सुया यंकिले सुंगु व पिंगुको शताब्दी नेपालले महायान व्यापक रूपमा न्याटुङको खण्डो थनले न्यागुको शताब्दी सूर्य लिचिबि जुजु वृषदेव जुन ठगु राज्य इले स्वयंभू मा चैते न्याम महायानी ध्यानी बुद्ध पि पलिस्टाइन नाटल तुमेसे छि जुजु मान देवा ईस्वी सम्मत 468 छ खास्ती छ भरागो गोलागो देगो देगाडल टुके त चिकुना सुतब छि खसुया टुके टिकटिक नना चुनिगुले खास्ती देगरका नाच नाटक ठुके त यले मंगल बजारे चंगो संग्रहालय फिरिंगितेस अर्थात् अंग्रेजेस ब्यारुङ काशीर यातल छ जे पुर्खे पिन्छ साकी मुनिया पुरुषोली सातो अर्थात् प्रतिनिधि काश्यप बुद्ध पापा टौजुल खै खास्ती देगले बुद्धको अस्ति धाटो सोटना टौडो मानदेव जुजो मानगृह व शिवदेव जुजो कैलाशकुर भवन डेकावन टेगो वर्णन चिनिया टेगो ब्रिटान्टे नेटना टौडो जिताइ पि वो ख अर्थात् इतिहास चुम्पी मध्ये गुमेश न मानगृह यले मंगल बजारे बा गोकर्णे अले कैलाशकुर भवन टंगाल व हारिगाया इटा छिट पखि लाटका कल्पना यानाटल तर ठोख डसी चुल ना आटको पुष्टि जुगटा आस मर्ने ईस्वी सम्मत 598 जुजु शिवदेव डेको कैलाशकुर भवन गुट जाउ ख ठो अटिक मनोहर गो लाछे धापटी राज दरबार धाउल लाछे पेखिन पिकुने नेट जागो सिजयो कला जागो बुर्जा टिपियाटल ठुकै पौष पटा सियाटौलो ठुक लाछे आफ्ना मुवंग ज्वारा टठना नाना प्रकार मूर्ति वया बालक छापा टौ दुटाई ठुकै चुएचंग टेंजग मुजा या मासा छिडो मनुट न्यडै ठुकै पिकुने सिजय ढ डेका टौटुसा हाना ठुकै कोस हिटिमंग डेकाटल
बुर्जा ट्याटो हिटिमंगल ल बावया कोन्याइबले छौ मनोहर ज्वालाठे खण्डो मानगृह व कैलाशकुर पवन ठे जोगो विशाल व भव्य लाछे अर्थात राज दरबार डेका टगले लिची जुपी वास्तुकला अतिकै चोन्याउ छिस सिका काफु जुजो अंशभरमा सिटका लिएपतिने भारतीय वना बुद्ध धर्म अध्ययन यात वेनसाङ नाइमा चिनिया बोर्ड पिछु थनु वख वेक्ला नेपाली बारे ठग चुसे बनने ना दिगदो वेक्ला नेपाल देय क्षेत्रफल जक चिनिया डापु कथा ब्याक 4000 लिडो व ठुकिया राजन जक 20 मिल व्याप्त निना चंगदो थनिको बाटा आफ्नो वाउसी चंगो टोटा जिया स्वामा सीमा व नाना प्रकार पि छंगा व पोसु दुगो खना जंगल दया टचको मन मुग्ध व शान्तपूर्ण जुरका बयान नाटल थनि आपला भाबैले पिचुपी निडोटी चुना चंगो दो थनि जुजु आपला बुद्ध धर्म पाखि तेजो वेकला थनिमा प्रतापी जुजु अंश बर्मे बारे अटकन लोकमा वामज्या थैगो किर्ति टपक निनावना चंगो दुरका तारिफिनान ल जुजु अंश बर्मे पाले माया निको कचा बदलावन नेपालले प्रचलितको महायान कथा वज्राचारी पनि पाखे वज्र जोना पूजाइ गुली व बहुत नेपाली पिन्छ न्यागो धर्म कर्म यासा चैते थापना याना ठुकिए गुजुली चोका वज्र छ तैगुले वज्रयान तका प्रख्यात जुलसा सन्ध्या पे लाम जो पिन्छ थपिनी विशेष विधि कथा पूजाइ गुली सन्ध्या से ठुकी त लामायान कथा नालायंकल ठुटा लुम्के बाउ खचो ठोडुके ठुम जुजे म्या मेज फ्रिकुटी कोसै रुपे युङको बुद्धै मूर्ति आधार अंचपे सारा समी पिन्त बुद्ध धर्म डिसिक जानादल ठय मायान लिप जुबले अन्य लोफे व अवस्था कथा लामायानी रुपे विकास जुल ठय लामायानी कथा सन्देश छौ टंग्युर अले निगो कंग्युरे नाम नाज्या टटपोंगो धर्म पुठि निगो लुयसे आखना चुया टको ठ्यासभो अन्य नाडगो गुम्बपट्टिको उपलब्ध ज्याचंगो छौले बुद्ध जीवनीय वर्णन ज्याटौ दुस मेगुले बुद्ध भगवान या सार गर्भित बचना मृत भरिपूर्ण ज्याचंगो सोन्दे प्रतापी जो संचंग गम्पु जो इपायना टपी तोलान पि मध्य निम ठग जवे चिन्य ल्यापुनी बेन्चिङ टुयो तारारी रुपे दुसा नेपाय नाटम म्यामेजु फ्रिकुटी व तारे रुपे डेपा दुगो छ्वाट छौ सन्डे राजधानी लासे भाकोरे चंगो चोखाङ गुम्बा दिने आटको मोजुरी दनी नेगो स्ताब्दी निसे प्रचलितको वज्रयानी वाङमे धर्मग्रन्थ सोङुदो थुपी ख छौ गुण कारण र बृह सूत्र निगोगो धर्म कोश खस सुङगो मूल श्राफिदी बार विनय सूत्र संग्रह ख थुपी सुङले अटकम प्रकारको वज्रयानी बौद्ध धर्म सफोट फाटन नेपाजुका सन्देश ओम भारतीय विद्वान मञ्जुसलिन प्राकृतिक संस्कृत से भाषा हिका अनुवाद नाटक ख ईस्वी सम्बर 705 भारतीय बिहारियामा शान्त रचित पिछु नेपाजुका सन्देश वना महायान व वज्रयान प्रचार यावम छम पिछु नेट्न बहजु च्यागो शताब्दी डटे पाकिस्तान चंग बोर्ड विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद्म सम्भव सन्देश वना बुद्ध धर्म खुर जोर टोरम प्रचार प्रसारित वेकला महायान प्रचार यागो धार्मिक प्रवचन जना येका समितेस वेक छमेष्ट शाक्य मुनि गुरु रुमुची व दलाई लाम जिता थे बौद्ध देवता पि पापा थपिन गुम्बा छाप्युसे बोया ठौटक टचक हना पूजना वया चन्तिने यद्यपि वेक या नेपापि निमो भुटानीमा छम कलापि डुले वेक छम ल्यास गुल्न ख सोडे नाडंगो सुङो गुम्बा सारहाङ डेपुङ व गन्डे खसा ठुके दक्षे फुलाङो गुम्बा सम्वेक्ष पद्म सम्भव टोर टके चुनादल ठुब्ले ठनीमा शासक दलाई लामा अटक अत्याचारमा ज्याचन थैगो छने निकु निफु चिफु व्याचङ दो लामा पिन्सा फुइगो टपनी फुया व ठगु निकु सुनाना मुखङको टोप्या टेगु ज्याचन ठोक ठ प्रजापिन्सा सिका काइरेका ठुमा मबिम जुन ठ नपा चाने दियम निछम कलाट साना छैगु ज्याचन थटेटो दुष्टम शासकीय राज्य इलेस पद्म सम्भव नापाट्न सल्ल ब्याका गोसा गोयाटको इशारा देव म्याहाला प्याखाउ याचोमले छमल्लामा वइट बान केका उम मबिम शासक दा साना छोगले सन्देपे सकल समीपी मुक्त जुल्तका पद्म सम्भव ठम चुयाटको धर्म ग्रन्थ नेतना टौटो ठुक्ट पद्म सम्भवको महत्व व महिमा सन्देश चोल याना चंगो खण्डो अनले ईस्वी सम्बर 763 कमलशील टाइम भारतीय विद्वान नेपाजुका सन्देश बुद्ध धर्म प्रचार याउँदो हन च्यागुको शताब्दी पाखे ठौकने बंगलादेश विक्रमशील महाविहार विश्वविद्यालयमा उपाध्याय दीपंकर श्री ज्ञान गुमेष्ट सन्देश अतिसाराई अनुवना धर्म प्रचार यात वम ठन ठबैली दक्षिण मयक चोना बुद्ध धर्म सपो निगो चुयाडल वेका चोंग ठबै भगवान बाटा आटक छिस विक्रमशील महाविहार ठ्यावे आचुन्तिने
ठुक्टन तत्कालीन चीन व भारतीय डोटी बौद्ध विधान पिङ गुरु पिङ धर्म प्रचारै लागि वे वनी याइले नेपाल छपो मूल नपु जुयाचुङ कारण वस्पल पिनुको आगमन नेपालले न जुयाचुङ खण्डो ठोचले गुलिसा नेपालले चुना बिस्क ग्रन्थे तयारी ना ठको दुसा गुलिसा नेपाली बारे गाक्क बडनी ना सपुर जुया ठको दो ठोल याखा सुय खस नेपाल प्रचार उ इले धार्मिक कारण चीन व भारत ठे जागो विशाल देश समेत नेनाउङ खण्डुसा ओके नापमा चीन व भारत निगुली देश तत रपमे विद्वान पुरुष पिन्छ पलाटया वङले अठेन पावन भूमि जुया बेगुडो वस्पल पिनको आगमन नेपाली भूमि पवित्र जुयावङडो वस्पल पिनी कृति ठौना विश्व न्यनि चेनी बगो जोल जुया चङतनी तुचुसु थने कोचा जुल ठो सन्डे टाइम्स ड 6 ल्या 249 250 नेपाल समर 1121 अन्ना ठ 400 पिडोङ जुल